Anillee sila hooma boodaa tokkoon namni adeessanuu nagatee deeme dhisi. Sanis irraanfachuuf qaba. Habiraa habee kuyoo jiraate rabbi haa fidu. Yaa rabbi jaarsa lokkan itti waa'ee godhi mee miti waa'ee godhe. Jaarsammaa iskaalaa lubbuu ubbuta akka nama godhuu miti halkanitti kukuudhaan nama godhu. Hanga mutti hantu goggoydee laalaksi goggoydee laksichi jettutti yaa rabbi jaarsa akkasii nukkanni yaa rabbi. Jaarsa uffatu an sabrina. Jaarsa akkasii hin taane nama uffatu manarraa. Jaarsa halkan guutuu yaa mahriiba laallaggeeffadhu jaarsa kaayamtuu sitti bahanii. Mahriiba sitti lagarraa dhufee siree irratti darbee si saluu qaba. Maaliu sila maal baasan naa godha sila. Mahriiba si salee laggeffadhu mahriiba si salaa. Ishaayi gisee iraata nyaatanii machi walitti ergisan. Gisee ishaayi nyaatanii gisee rafuu yaatan wal saltan gata gisee rafuu yaanii sanfanni itti beekanan walitti kaaftanii laa wal saltanii. Muhammadu akkasii jira lubbu. Usmee namni tokko ergitee na wareessanii. Faransaay galtee kam? Guddaa. Bagana kan naik dan kami negara punya ada cerita. Nanti aku pindah masa lu beda. Mandi mana Salma kan? Ayo kasih. Tadi. Akak di beda tin sesalah ni. Aku kan pakai kena mandi Salma lu. Ya kan ni. Kalau mana? Angka di dan dejet. Ni angka aku terus kan kerja. Oh, seperti juga sisa. Marah kok apa? Aku enggak. Angka aku terus kerja. Asrat di mana itu dah? Ayah nak apa ya? Asrat. Tapi ya tak. Ada asrat terpun mufedah jelah. Jalan lalu mufedah. Ada dia pada semua. Aku sih kena terginan sejak lama betul tapi lebih sudah doa itu dah. Siapa ini nasa sehari? Orang balik bintang, ini berbajar lupa kajian. Salma itu Ati yo mete de nagar se vitane singar ni sare. yo kuntur nagar sih kan berani guys. Kalau kali orang kena. Ati yang bakti cerah saya sibiranta. Sibira tahu lah ada yang kau. Aja nak rapi dia ni, lima hari pun dia kalau kau tak nak rapi. Sekarang tuh harian salah lu syarmutit di enyor sudah. Harian sisa labat. Miras saya sedih mana ni. Basak titik. Anak wanita, hai. Kali ini di pinggir bangsa ada juga saya. Oh di. Lagi zima lekas mau drama. Itu marah sama dia. Nali tu. Tawasal labdira bagut tadi. Itu mau karara sini nu jira apa sih? Itu guys, ini cara ada marit ke. Wan drama gitu lagi. Nanti kan masih dah tiba.